Shalom, selamat pagi Bapak Inang nyalongani bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sohot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih isombah konhur nami hubamu Bapa bani panorang sokoton. Igoki holong apa hidup ni hurmu perbuluhan nami das kubani panorang sokoton. Sedo halani diar di gabe nami. Tapi pita halani bakal ni holongmu uban nami tumang ase marhiti hatamu toreng hampur apa pikiran nami ase saganjang ni arion tetap hanami isondangi haliharon hatamu nama pasingin bahe na sangapun ikuranmu bagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rampakon tonggo namion. Amin. Papenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogot niya reon na boy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on rigaban sigano pari bata sa darion Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023 ay matar surat bani buku Matius pintu onom ayat 3 na makatahon sonon ase anggo marsi bere-bere ho ulang mapala ibotoh tanganmu sambilo na binereni tanganmu siapon. Itaganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Takas do ibotoh kita bahasa Matius 5 das kubani ayat 7 aima ambilan ni Tuhan Yesus i atas dolo. Jana ibagas ambilan ni Tuhan Yesus piga-piga pahara isobut talobima ay dene pasal guluh na marhatuahon. Jana ibagas pangajaran ni ay salasadani ay ma na isobut Tuhan Yesus pasal marsi bere-bere. Nahado ay Tuhan Yesus manobut sonon anggo marsi bere-bere ho ulang mapala ibotoh tanganmu siyambilo na binereni tanganmu siamun. Ahado artinion hubata bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus na parlobe sahali maningon takas do habe hubata bahasa hagadupan horja na madear na binahenta hubani halak na legan motivasita ay ma halani doma parlobe hita manjalo hubani Tuhan. Jadi robahat ni HP ini hita membahin nama dear atape mangurupi hasomanta sa sitong ni ay nagabi hasaksianta bahasa doma bue hita manjalo ubani Tuhan. Napaduahon maningon dokomani takas bata sangka isobut anggo marsi bere-bere ulang pala ibotoh tanganmu siamun ay ma bahasa aha na dong bata ay ma halani hidup ni hurni nay bata halani ay orini PHP ni yurupita hasomanta halani na ibere hita ay ma hidup ni hurni nay bata do ay hubata tentu lam talu si hagijang kononta aha na ibere hita hubani hasomanta jolma. Jadi lang perlu HP ini etong-etong kita ikira hita pambahenanta atape pertolongan ta pangurupion ta hubani hasomanta halaniaha bui PHP ni hita makorjahon na sonai mangurupi hasomanta halani hidup ni hurnine batado na perlu besali nadop ijalo hita. Jadi sa sitong ni hita paganjangkon hidup ni hurnine bata ay hubani hasomanta jolma. Jadi malas mengurta anggo ihapor saya ini bata hita laho mengelola hidup ni hurni ay jana membrekon homa hidup ni hurni ne bata ay hubani hasomanta jolma. Napatuluhon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas na marsi bere-bere hita anggo isobut no kanaya itene ulang mapala iboto tanganmu sambilo na binere ni tanganmu siya. Artini ay lang patut HP ni ibangga-banggahon hita. Ya, jadi ang gudong misalnya rupi hita hasomanta lang perlu HP ni
ibangga-banggahon hita. Aha naongga iberi hita hubani hasomanta jolmo. Halaniaha enay batape lang ongga ietong-etong lang ongga ibangga-banggahon aha na ibaheni ibagas parguluhanta. Totu secara etikani ay ba halani na iberi hita atape na ibahin hita na madiar hubani hasomanta ay ma na marharohan hubani ne bata. Totu lang patut ibanggahon hita. Halaniaha anggo ibangga-banggahon hita do aha na binahenta hubani halak nalegan sa sitong ni hita ijay duma manjalo upahta. Artini ya jadi sangga sihul mandapot pujian hita asi ipuji hasoman hita alani pambahenan tanah madear jangan ipatugah-tugah kita na madear na binahenta hubani hasomanta asi mandapot pujian hita sa sitong ni doma ijalo hita upahta marhite pujian atau marhite honi penghargaan na ibahen hasoman upahta. Natututakas tumangdo icun ase hita sebagai halak Kristen, hita sebagai halak na persaya hubani Tuhan Yesus Kristus porini PHP ini nama dir na ni horja-honta lang ihargai halak naligan lang perlu HP etek umurta. Halaniaha halani hita membahin nama dir hubani halak naligan mangurupi hasomanta sedo alani sedo ase ipuji hasoman na irupi hita ay hita lang tene. Jadi sedo ase ipuji halak naligan hita porini PHP ini irupi hita hasomanta. Porini PHP ini marsi bere-bere hita ubani hasomanta. Halani ay maningon do HP ini takas bata bahasa haganupan horja na madiar nani horja honta bani ianan naponok nalang iboto halak nalegan bahkan nalang ihargai halak nalegan do diaran ay pakon anggo iorjaon hita na madiar doma dapat kita upahni mase halani porini PHP ini ibagas parguluhan taon ya lapi ijalo hita upah ni nama dir nani horja honta ibotoh Tuhan do laho membalas ay hubata. Nah halani ay tetap mahita ibagas malas nihur porini PHP ni lang marbalos ope nama dir na binahenta hubani hasomanta lang perlu etek uhurta. Halaniaha halani Tuhan sendiri do na membalos kon ay hubata. Ay maase salinari anggo marsi bere-bere hita ulang mapala ibotok tanganta sambilo aha na binere ni tanganta siamun. Halani aha na binahenta ay ubani hasomanta Tuhan sendiri ma na membalas subata. Aha na ni horja honta na madear ubani hasomanta ibagas yanan na ponok Tuhan matongon na membalas kon ay ubata. Jana anggo lang manuntut kita ubani horja na madir na ni horja honta dingat kita ma Tuhan do na mamasumasu horja na madir ay ase lambin manggargar mahoma itong-atongan ni parguluhanda. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas guluh nami on aha na binere ni tangan nami siamun lang pala iboto tangan sambilo ase porini petongon ibayin hanami atap ihorjaon hanami nama dier do pakasoman nami lang marbalos nama dier lang perlu HP manuntut kanami halani anggo dom matongon ijalo hanami balos ni nama dier nani horjahon nami lang adong be upah si jalon nami bani ari si magira halani ay batugu kam tong uhur nami ase tetap ibagas ringgas nihur ibagas malas nihur marsi bere-bere ubani hasoman nami mambahen nama dier ubani hasoman nami ase ubamu matongon bapa dihampor sayai uhur nami
jalo onami ganup na madeyar na sihol tak kononmu ubani haganupan namar pangarapan ubam asi ibagas sa ganjang niron ondos maguluh nami pitahu bagas tanganmu marite Kristus Yesus Tuhan nami amen. Oras bata ganupan anduhar matongon tene Bapa inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus lambin unjah mahita marsi bere-bere tandani nado unjah na bata hubata ase tetap meta semangat halani na batape tetap do malas uhurni laho mangurupi janah mapaguguhita bani ganup horja namadeyar. Shalom.